жаныбызды бергенге даярбыз. Адахан Мадмаров Кимсанбаевичка. Адахан Мадмаров Кимсанбаевичка. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Birinchidan Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ptagan salovatlar bo'lsin. Aynan Qirg'iz elim. Buni hozir o'tirgan, bilikda o'tirgan, qantib kelib qolgan bilikdagilar Adaxondan qo'lini tortdilar. Bu Madamorovni Qirg'iz eli qanchalagan el biladi qanday ekanini. Bugun chiqardilar, ertangi kun kech bo'ladi. Sadir Mirko'jayev, sizni jatqaningizda biz qayrilganmiz, biz chiqqanmiz. O dakansalaringizga ishonbangiz. Janingizda yurgan pomochnik, bayaqi kengashchilaringiz bari jalg'anchilar bular. Meni aytarim, o'zingizga kelingiz Sadir Mirko'jayev. Unutib bo'lmaydi bunday menen aq odamni qamatgan, boshqa qilgan. Bir adam boshqarsin Qirg'izistonda. Bilib turamiz qancha odam boshqarib atganingizda. Siz boshqarib o'tasiz, qamchi tashib boshqarib o'tadi. Bu joqdan Aygul Japarova boshqarib o'tadi. Bu joq kelbasingiz jamon bo'ladi bu joqqa. Biz buna qashayib jo'ndan kelgan jo'qmiz. Shu barimiz yumushimizni tashlab keldik buna. Bugun qayrillayli. O'zingizga kelgilar. Bir barınız kengeşçi qatar buna olimlarimiz var, Maqsat Hacı var, Abdüşükür Narmatov var. 2 rekat namaz o'qib turib o'shalardan bir kengeş so'rangiz. O'shanda bilasiz qanday bo'lib o'tganini. Bu janingizdagilarga ishonbangiz. Bu Adaxon Madamorovni aq ekanini bütün el biladi Qirg'iz eli. O'shal men qayriluvim. Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'izistondagi jerdeshlar. Allohga cheksiz shukrlar bo'lsinki, mana shu sizlar bilan mana shu Allohning amri bilan shunday baylanishda turamiz. Aytayın deganim, elim, jerim, ata mekenim deb, bala chaqamizni deb, nevaralarimizdi deb o'ylangan patriot azamatlar bo'lganlar. Vaqt yetdi. Adaxondan ne kuni? Qanday kuni qildi? Emne uchun ani bolalarning yurgan yerine bar qamaydi. Qanday aqsi bar? O'ylaylik. Bo'ldi. Bütün öngülerimiz talqalanıp atsa, sularımız satılıp atsa, qarab turarız. Qirg'izistondagi patriot azamatlar, Uygun oylu Adaxon'da çıkarıp alaylı. Adaxon'dan kolunu tart birlik, yetişet boldu. Başka bizim daha 28 batırımız var. Alardağı boşut. Qirg'iziston elim Uygun emi boldu. Assalomu alaykum. Bütün Qirg'iziston partiyasının qo'llovchilari, yana şu Qirg'iz elim. Biz 2017 yılı tüptölgen men maqbul emas qiymalının aktivistleri çoğul turabız bu yerde. Adaxon Kimsanbаевичтин demilgesi bilen tüptölgen aktivistlerin to'g'ri bu yerde. Bizden qayriluvimizning sebebi Adaxon Kimsanbаевич har doim Qirg'iz eline xizmat qilib kelgan. Anan süylөгөндү шагын сындырган уста экенсиңер силер. Убагындагы өткөн күндү bir аркага кайрылып кайрап койсоңор жакшы болот эле. Кеч болду электе бул ишиңерди токтоткула. Assalomu alaykum. Hurmatli Bütün Qirg'iziston partiyasының qo'llovchilari, jana men maqbul emasmin qiymalının müçeleri. Özünüzler bilgендей, bizim başımızda qara bulut aylanıp, bizim liderimiz Madamorovich Adaxon Kimsanbаевичти qara jala menen болбогон мамлекетке çıkkınçılık kıldı degen bu uyattуу беренелерди koyup, bizim Madamorovich Adaxon Kimsanbаевичти kamagаны bu mamleketke elemez, dünya yüzüne şermende olduk. Oşan üçün men Qirg'iz elinden, jana bütün Qirg'iziston partiyasının qo'llovchilaridan қолына партбилет қармап жүрген бардық мүчелерді қайырлап білем. Келіңіздер, ұқтағанның деле өз уағы болады, ойғанғанның деле өз уағы болады. Ойғаналы, ойланудың ешқандай керегі жоқ. Ешқандай ойланып тұрған уақытта қалбады. Біз Мadamoровты шығару үшін ар бір нәрсені қылышқа әрекет жасашымызға мүмкіншілік уақытымыз келді уже. Біз ешқандай ұқтап жатқанға уақытымыз жоқ. Біз лидерімізді ошол түрмөдөгү ошол Садыр Жапаровтың местасына қалтыруға біздің ешқандай құқығымыз жоқ. Ал места Садыр Жапаров менен Ташиевтің местасы. Мadamorovich болса, бұл дүниелік лидер, бұл саясатчы, чыныгы депутат, елдік лидер деп қойды бұл кишине. Ошон үчүн айтам мен, елдің атынан сүйлөп аткан бұл 5-ші микрофонун ээси Madamorovich Adaxon Kimsanbаевичти біз колдоп, коргоп калышыбыз керек эл. Ошондо біз Кыргыз эли болобуз. Суубуз сатылды. Бирибиз чыгып бир нормаль сүйлөгөнгө жарабадык. Лидерибиз болобу, башкабыз болобу. Жерибиз сатылды, мөңгүбүз сатылды, элибиз атылды. Кимиз сүйлөй алдык. Только ушул киши гана сүйлөп чыкса, бул кишинин тилин кыркып, колун сындырганга аракет жасап баштады. Ошон үчүн айтат элем,
кыргыз элим, ойгонолу, ойлонууга эч кандай убакыт жок. Келиңиздер. Мына биз Москвадагы Бүтүн Кыргызстан партиясы мен макул эмес кыймылы, Кудай буйрса, биз сиздер менен Мадумаров үчүн жаныбызды бергенге даярбыз. Адахан Мадумаров Кимсанбаевичка! Адахан Мадумаров Кимсанбаевичка!